Akawarniko pagyaka. Akawarniko pagyaka disas Christ yulnek yul na mawarang kalayang yaka tato na ko pagyaka ampo ko pag disas Christ yulne eviktal na yang yaka. Katawaras ko katika temas babangrang disas kristal ni kiya kaya maduta yang rang anbek yang kul ni kiya kadah kapat kul tayang rang ampo ko pakiwe pirit lain ni ko yaka nutak nat ni yaka. Kau nawaralang ka warne kat yaka laktik talayang yaka tato na yaka yulwisam yulbaw nat ni yaka. An disas Christ kara komunikasyon nga sampat ni niya yulas yaka edeng yulbaw nat ni witing karak yulbaw nat ni yaka yang yaka dah kapat kul tayang rang an muhibal na yaka yulwisam yulbawak yaman ni nadute kira yang rang. An priya sunas ko yaka yulwisam yulo abang katal datek muhinibal na kali krisi kala na bangke muhinibal na kali ramsin ni nadut ni dana bangke bang yeh pakawas sayangke muhinibal na sickness kala na bangapot yang magsam sins kedut na wakike itik di datek iraing rang kuna witing na yaka diteling katrampal ni rang disas Christ yul ni yaka yulwisam walik yulbawa bang rang kuna waram mani kat yaka laktik teling katrampal ni ke disas Christ yul ni yaka ban kaira ban yul ni ke akawar ni kat yaka ban mayuiwasak ke way sa witing ko kulwa yaka pirit lain ni ko dawe wartak na karangke way sa witing ko kulwaye ka pirit durut ni bal na ka kangyak na karangke way sa witing ko kulwaye ka di bal na luhiya ka di umama ni bal na ka dawak lawi na karangke andi wisa sambal na ka dawak kay ka na karangke kung nawaral way sa disas Christ ko kulwa sa dawe daw kapat kulwalik mo hinaya ka bay sa disas Christ ko talawa sa mo hinaske kung na yung tato na siyam sa ting tato na disas Christ pirit ni kay kabihang ko yayol baw na tem ni katya ka yayol na rang yang mayol baw tayong waramani ko pagyaka tan ki kaduma ka tan ki kaduta an tan ki kaduta saman ka tan ki kaduta sa banawa make kung yakat daw kiyang yaka since ki ko dias kul na yang ampo ko pagmantan makaduki hitingkat disas Christ kiyayol na manit pal ni kite yang ko solma ais kay wawanat nama solma ais kay wawaman ko pagyaka yang lawek piritoli kiraya ka dating man ko buk na karang yakat daw kiyang yaka kultik da kaning ko nampo ko pagyalas yaka disas Christ ka serkar niya ampo ko pagyaka kay disas Christ yul niya kat yaka kiwi ka dawe ramwe ko witing karak yaka komunikasyon as dune niya itig yultik sakiting kat disas Christ yaka yayol na kawar ni tem ni kite yang lawig yulwisam yaka tamapas kumanat nike dogmas mani kat yang daw kapat kul na yang rang daw kapat kul datig yang yaka war kasawa na yang rang 7 dias awan ng tem ni kat yaka disas Christ kaywe yang muih ko kiwi ka na tem ne katya ka muhibal na yaka priya sunas ko bangrang priya suni bang yakatya ka sutwa bangrang yakatya ka kaida bangrang yakatya ka kaltuluwa bangrang yakatya ka limba bahawi kaida bangrang apya ka teling yulwisam yulwa bangrang apya ka yul kadakada sa yul ni bal na yaka yulwa bangrang apya ka ipapang yul ni yaka isa yul ni yaka witing ko yulwa bangrang dogyakat lasma ni katal na yung temnet yang yakul ni ke koduna yang kamu hini banatwa mga garamya ho rama wasaya itiki kayul teknining na arawit dating dadating ka tinda wakat papang disas Christ yul ni ka kay kawe yang mahiko kay ka na tem ni katya ka dakasing kat pat ka limba bahtek mikwasyak ta sa kirang mikwasyak ni ngawar ni katya ka ay di yawa sa king katya ka pat yul wisam yang tiki pasko kiwi ka na anyang yul wisam ka tiki pasko kiwi ka na tem ni katya ka king baraya sa yal na tem ni katyang yul na yang kayul na kay sa yul na yang tiki pasko kay kawe tingkit ribes ko kay kawa kay sa yul niya disas Christ ko itikwo yultik da kaneng temni katya ka witing yul ne kayulas yayol na kawarne kete yang man karak yul baw ni kawarne yakat dawak yang yakalahtik do na yang yul ne yakat dawak warale muh mahne yaka prinya suna warne katya ka yang tikipas ko yul wisam yul na yang temnet muh happy ka yul na ay sa yul ne yulwasa ay sa yul ni yulo yakat daw pat yaka kalda kasing at priya suni ko pat mensahe lawa sa karang priya suni ko yulwa sa karang kamuhibal na buk na tuloke muhinewit yaka papa disas Christ karakawa sa like muhinaswit yaka disas Christ ko wakay didot ni kulwawit ke apot ke tilo kiyang yaka daw kapat kul tigyang tigi paskole ko na yulwisam ko walik kalaktan ke kaduta sen ko na muhiya kapatapi yaka dakawa bangrang ko na waral yakat yaka kiwika na tem ni kat yaka yang tiki pasukalah na tem ni katya ka muhimahan ka yul na ampo ka upak disas Christ yul na ka discernment yang ay tama niyat na tem ni ka disas Christ ko yul tig da kaning ampo ka upak man yul maya kayal ba ma yakat daw kwiting mo lawi yal na tem ni ka dag muhihapi ka kukul na kayal nilida yul wawit ke kalid daw hatawit ke kayul wawit ale alas yul wawit ke kayul ni yul wawit ale way sa kulwa kategaram kapat kulwarat kulwan ko niyang lekulta sa yengke at na tem ni katya ka na yang lahira yakap disas Christ yul ni yaka men mensahe yaka lawi yawa sakrang kuno wara mani katya ka muhimahne yaka kulni ni nako yaka daw kapat ko kulwe an papang kuy vital nat ni na yaka an disas Christ ko kiwi witing ko
kiwi limba bahadawe witing karak yulba unat niniya ka manakawan ni radio komunikasyon as duta sak mankat yawa sa WhatsApp data radio komunikasyon yaka talbe manwan na himasika panay sakkarang do kore man yaka kay tawan mayakat sakawama do kun waral radio komunikasyon ya konektar tada temnikat yaka especialmente manwana himakarak yulbaw tada temnikat ay tingke hiteng papang kat waramani kat yaka waneh kikarak yaka yulbaw tigdaya ka sem sat disas kres karak kaput komunikasyon dunat nene komunikasyon duta da temnikat yaka witing yakla wimalay himabulus dewe rampal ni kiyang walakis man maite rampal ni kiyang mawal tigyak na yang rampal ni kiyang man walaki bisas ramas pal na yang aki kopak masuk tigyak na yang kuna waramani kat yaka disas kres kaput mayulbaw ko hatak muhimah ni may yaka yang yaka bal na lekrehta sengke yakat yaka daknuk bal na kaliyang daw hatwatuloke daknuk bal na talot awatulo kaliyang yakat lehang sol kilata sengke daknuk atwatulo kal muy sol ni nalahin ni walik tuloke daknuk awatulo kal way sa kulwat kulwang ko niyang lekulta sengke muy mahni ko yaka disas kres ko kulni ni yaka masol ke ko dah kapat kulde ko na tem ni kay kawasakke awar ni bal na kay kawasakke witing ko kulwi dakanat ni yaka witing yul ni ko mayulwe way sa witing ko kulwa mo hineka dino noh ni bal nega talawa sa dini bal nega witing yak lawe maniking kagigite ko na warala mo habang may yaka dino noh ni tal ni bal nega dah kapatas bikulde and dah kapat kulda yakawak disas Christ mayulwe even prana yaka biklus dis na mawarang ite ko na tem ni bal na kay way sa kulta man yaka even prana wintak maite kan even prana yaka manting makosakitip disas Christ yaka di bal na luhi yaka way siyang ko kulwarang yaka di bal na luhi yaka sipualik karang iti yang ayang kiko ko na way sa kulwa sa muhine yaka lus dis na karang ite mag disas Christ ko nitpal ni kiwiting ko kiwikawi talnat ni yaka witing kuh ni dawak maya ko pagkaibuk kawas sa kay ang kaya pirit ka pagdawak kaibuk kabak muhiya kayul wisam yul bawabang yaka muhiya ka pirit dudut ni bal na yaka witing na ting ni nalakdaw kaya pirit dudut ni balalah huiwaya ka muhiya ka ting ni lakdaw yul wisam resebir waya ka muhiya ka ting ni lakdaw muhsanidat dua bang yaka bal na kira pal ni ke disas Christ walanes walyak na bal na yaka anway sa kulwa sa bal na yaka nit pal ni ke witing ka kulwidakanat ni yaka amen. Disas Christ sayang ni ko mani pirisa kataka witing yul niyam niya kadaka na mawarang way sa Bible yaklawi yulwe way sa tapani duwa yaka daka na karang way sa sinslani duwa yaka nutak na karang way sa witing yul niyam ni dakawa yaka nutak na karang kawarnikat yaka witing yul ni ko mayulwasak ke porque si vivéis conforme en la carne y moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis, porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. An ay sa yul disas Christ yul na kawaramani kat may yulwasak ya, witing yul ni yam ni dakadarang tem ni kat yaka kawarni kat muhibal na yul ni nakabik may yulwe, an disas Christ yul ni aka yulwe, witing yul ni kat yaka yam ni ul na sakke. An way sa yaklawi lahwi duwakat, rampal ni prilani yaka duna karangite. Kuna way sa yaklawi lahwi duwa sakat, rampal ni disnalani ko yaka pane at kiuna karangite. Kuna kawarna at may yulwasak ki, way sa yaklawi muhni yaka, witing muhni karaglikat ni kulwakat, yaka rampal ni daw na duway warangite. Kau na waral disas Christ hakat yaklawe mayulwasak ke way sa muhini yaka pirit ko likat ni wantkat rampal ni kiti ban kairaban pane ko kana karangite. Kau na way sa muhini yaka pirit ko likiwiti sahne pirit yaklawe duwi watwa kwanta wasa pirit yaklawe duti ako lawa katak kiwiti sahne muhini yaka rampal ni pane as riditak na sakite kuh pane ko. Kau na warni kat yaka disas Christ yaklawe mayulwe Romanos 8:14 ko yaw matem ni kat yaka mayulwasak ke way sa muhini yaka pirit yaklawe duwi watwa yaka rampal ni yang walakis kete. Way sa muhini yaka pirit yaklawe duwi tani yaka ako wata hatak duwi wak nining kawasak yaka rampal ni yaka witing walyak na kete. Kona waralitato na ko mayang kadisas Christ mayulwarang yang taki akat likawa hatatem ni kat mayang yaka dehat darang. Yang taki kalay yang aslah likyang kalay puksani ko likyang yaka tisiam ni likyang. Kan puksani ko likyang tem ni kat yaka pulni ni yaka wantiang yakat yaka urumdini ni yaka wantiang yakat yaka mariwana ni yaka wantiang yakat yaka di dudut ni bal na kulikat ni yaka uli yaka yang yaka prila ni yaka dutay nga tukukulwe. Kona waralay pirit yaklawe manyak kat yaka datang kat yang lawik yus mamon ko hatatem ni kat yaka manyak kat dadata puksani ko paglawite waralay hingni ko lahwadatem ni kat yaka ingni yaklawe maduwi watwa tem ni kat yaka manyak pat prila ni dutada.
Andesas Christ yaklawe mayulwe yang ko wahite man panis mabalatihi ni man ko sakyaka yang ko yung katlehtik yak dating kat risdo tahite. Kung wara mani kat yaka mapanis kitihi ni turok na sakmayang yaka uy di lakditisah ni ke an sauniya kapuk ni saniya kat bang nasakakat yaka islikat ni niwant mayang. Kung warale wara mani pirisa kataka Jesus Christ yaklawe mayulwasak ke yang ko waiwa an panisma ko puksa ni ko likawma an panisma yaka kedut ni likawma aunque man panisma yaka kukus kapat karang aunque man panisma yaka mukus puksa ni kapat karang kung yang kaywa matem ni kat yaka pihini clean mayam kikete kung awaras ko yaka ampo kat mayang kuldi dakada saya kan manakawar ni kat yaka yulne kat yaka lehta talma tem ni kat yaka datang pirit yaklawe man ko maduwi watwang hite kung warala pirit yaklawe manday ka madutik wat ki katak manday kiti mandeh yang ko yawus na hitiman pirit yaklawe madutik wat ko katak manday kiti mandeh yang takelik yang kaliyam nilik yang hitiman daw warala manday ki kat daw warala pirit yaklawe madutik wat ko hatak manday ka man muhiman nuhne ka mawak deh yang puksani ko ligyan akisiyam ni kiti man tem ni kat yaka daw na duwaywe kung warali daw na duwaywa tem ni kat yaka aisas maning nestalmaya an dihas Christ kay warang temne sauni akan layam warang temne an sauni akan las kat kibiwat warang temne katyaka dihas Christ yaklawe mayul widaka warang ki yang warke ay sa siyam naman warali yang warke ay sa siyam naman matak man yaka ay sa man tamapas ko kompesar maya ay sa yul man tamapas ko yul maya dihas Christ mohni ko an kay na witawar niya katyaka muhi dudut ni an muhi ayam ni an muhi kadudut ni bal niya ka uli ka limba babah warang kiti witing kao an witing ko limba babahwa ng temni katyaka witing ko yuyul warang ke an disas Christ yaklawe madaka warang ke mansaw kulik man temni ay sa warkiyam naman rang yakat daw ko warali warkiyam naman ang mata ng temni katyaka manyaka tamapas ko ay sa yulmaya warali manday ka mayul widaka warang temni katyakat yaka witing yaka mabas ke karangke yakat yaka witing yaka making ki wit karangke yakat yaka witing karangke mawes ke wit karangke daw yakat daw warali witing walik karangke pamuhta Dok warali witing pani mo tayo katwit karang yakat yaka manampu yawa ay sa siyulmaya. Dok warali yakat yaka pani mo tayo yakat yaka ang yakat yaka mohita manday pa. O yakat yaka didudot nila hita manday pa. O yakat yaka man yaka puksa ni kulik man tem na didudot ni ko yaka man yawa lahita yam tamanday pa. Wahay makudot ni talamanday pa. Imi makudot ni talamanday pa. O imi madang ni tiyul tamanday pa. O wahay makudidot ni ko lahita ina manday pa. O kayal pa na ni bas lahi naman rang pa. O ditas kibal na lahi naman rang yaka papang minik pa kuwan tawa sa dini rang yaka. Kau na yaka warne katyaka man yaklawa kayul makita mapaskaw irampal nirang sauya katimiki mahakibal na bangrang an yaso mamalnarang ko na lehtik duta serang kayul naka an yaka warne katyaka ay sa manipama subalyam tayawan naman din ibal neka ul kompesar makita mapaskaw an yakat dag man tamapasko yul matem ni katyaka disas Christ mayol warang ke yang yul ke sauya ko dana yang rang an yang yul ke sauya ko dada tingkat yang wala kismahne yang yak tiksih na yang rang, yang yulke aka masumal nat ni yulne, akat pani akataka aywa na mayulne, yang mayul na yang rang. Kung warale yaka pani akat yaka, yawah maata kaywa sa dana man lani ko, warale lawah maata rang ke kuhpani ko. Yakat dawag man aisas yulmaya, aisas man tamapas ko yulmaya, disas Christ mohni ko, yaka warne kat yaka sari tihini yaka, mamakwas utuh warang ki, yakat yaka kalma ko lawawita wasaw maki, yakat yaka pat, kabuk na tu sawa maki, kan witing mohni ko kale, alas yaka, paras ni dua yaka, wit karang ki, an paras ni diska yaka saw ko buk na tus karang kite. Do kakawarni kat yaka, disas Christ mayul wasak ki, datang sawa kat likman yakat, pirit datang kat maman kumaduwi watwang. Dok warale pirit yaklawi yulwe, pirit yaka rampal ni kite, sangka spirit ni yaka aske, andaw na pirit ni yaka askete. Dok warale aliyaka sangka liktem nikat, yaliyaka sangka watwa liktem nikat yaka, yang pirit yam ni dotik watalik yang ite. Anyang pirit karak watalik yang ite. Dila hiram ke man lakta talmatem nikat pirit dis ka man katsip sangka watalik awasaman ke. Kung warale aliyaka, didudot nila yang karamik yakat yaka piritas duwalik ke. An yalya ka dia yam ni yamwa karang mek yakat yaka piritas duwalik ke. Kung nawarale mo hini yakat lakta talmatem nikat alya ka didot ni yamwalik yakat yaka piritas duwalik ke. Kung nawarale pirit ni yaka papang pirit ni ko pagawasak ke. Daw warale piritas duwalik ke witing pirit ni witing mo hini yakat sakla ni ko yaka pirit ni yaka witing ko yusmon walik ke urum di tahite.
muih kodot ni talahite. Yakat yaka mariwana buhtahite. Yakat yaka dial sige yal pananibas yaka lahtahite. Yakat yaka imima kodot niyam tahite. Yakat yaka aisa yang moh ka disas kray moh ni kobe aisa yulma kat yul tahite. Ksa yaka pirit ni yaka yaklawi kal yulwali yaka wakbiting tu ni kobe yulwalik ke. Kuna waralir man ram Kristian askalda ka man tem ni katyaka, piritas man solma ko datang kawi dawar ni katyaka, an piritas wisa mas kibe man ko solma ko tusite da yaka pakyaka, man kulta da kamake, imi makodot ni kulta sawamake. An wahay makodot ni kulta sawamake. An yalpa na ni baslay ta sawamake. An yakat yaka didodot na imima ko yam na mayaka, panalaw na mayakis para law na mayaka, witing moh ni ko yuldot das yul na mayaka, dias diskawamake, kat piritas yamnas man sol mako kiwikana sakke. Kung nawaral yaka pirit ni yam ni yaka kiwikawi datem ni kat yaka imima ka obek padin wautalana wamake. Kung nawaral kat pirit ni yaka mehmo yaka mawak, kat maduwi watwa sakke, didodot ni yam na maatarangke. An disas Christ ko walig iskul tah maatarangke. An man pamasulik man yakat yaka, papang kuwalikis kulta dakah maatarangke. Anangkat mo hiway sa siknis sakat kulta dakah maatarangke. Angangkat mo hiyaka preso ko bang tem negat yawat talah maatarangke, sempirit niya ka. An sempirit niya ka maatarangke, tamapas ko ay sa warbani yaka papang makukulta dakah maatarangke. An sempirit ni mima yaka maatarangke, imima yaka dut ni maya makbiri padin muntalan kalatah maatarangke. An sempirit ni yaka mihmo maatakman ko maatarangke, imima wak minik papuksanilik yaka manliya walay takurahta, amput tato na mamagpapuksanilik man tem ni katyaka disas kres yaklawe mamagpakurah na kapot, yaka tyaka walay takurahta hatarangke. Kung nawara mani katyaka man muhima ko yaka kalaktada ka, rampal ni piritas watwalik pa, piritas yaka ramban kay raban pirit ni pa, o piritas puksani pirit ni pa. Anya katlak di taldarang tanekat muhimahan niya ka, waramani katyaka, tan kaduda sake, rampal niya ka, muhiminas wisam tusite daya ka, muhiminas wisam tusite daya ka, piritas yam ni kiwikawe da sake, yaka pirit niya ka, muhiminas tusite daya ka, imini ko, mahani ko, an papang ni ko, itang ni ko, dut ni kulwa sake. Kung nawara ka muhiminas tusite daya ka, pagyaka mahka watwi kiwi mahka 8 anyo, 7 anyo ka, pagyaka mahka sins ni ko, didudot ni kiwi kawe, itang ni mohunian nini, papang ni mohunan nini, ano mahka witing ya kayo, wanay hinibala ko, dut ni tal nini, mahka piritas kiwi kawe da. Kung nawara ka pirit ni kiwi kawe da ka, pagyaka muhimini yalas yaka, alas yaka mahka 15 anyo kat kiwi watwi da tem ni kat yaka pirit ni yaka, muhibara karakas lapat duwi da sakke. Kung nawaral yaka pirit niya ka, ampo ko pagdutawat maya, man kalak tatalma ke, ampo ko pagdisas kray, pirit niya ka, man solma ko datang kiwikanin niya ka. Daw warali wala bisa siya ka, 12 anyo ko pag yaka piritas kiwikawe da yaka, pag pirit nilak tatalma ke, asya ko pag yaka mahkitang ni mohuni anwe. Yakat yaka mahka wahay ni kudut ni talawe. Yakat yaka mahka yulbikis na itang ni dang ni tula bangat kiwitang ni ko yulwi datem ni kat mahka warwalik duwi lalawe. An yakat daw mahka yul ni balneka, uy widawi datem yakat daw kitang asas babang kiyulwe, rampal ni kaya kayal ni dut ni yatalwe, yul na itayata da ka, ubayam na itayata da ite. Kung nawarala yakat lak na talmatem ni kat yaka rampapang pirit ni ko pakawasa sinoke, piritas puksani pirit ni ko pakyus munwalik ke. Kung nawara mani kat yaka Christian balna, loy ko imiki mahaki balna, mana yul tayang, try tel de, disas kara spirit niya ka, masol ke kodawak kanat ni niya ka. Yakat daw wag disas Christ yaklawi mayulwasak ke, rampal ni kite, way sa mo hiniya ka, yang pirit ki karaklik ya ka, rampal ni kite, yang waltigyak na yang mo hiniya ka. Antato naman, piritas dutah man rang ite, piritas dutah man rang yaka, angkat yaka man malay, kwirila batem ni kat yaka man yakat dutawat tamarang, ay sa mayulwa din yakat yam taman rang, kuna akawar ni pirit ni mayana sak mayangale, disas Christ pirit na ka, diyayam ni walik kaywe. Banga ka mani pirisakat mana yultang imiki mahaki bala traital ni disas kray pirit niya ka masol ki kodawak buknat nini an mapirit ki kadawak kat duwi watnat nini an disas kray sa isa mayulway kat lahtayam nat nama kat diloy diyayam ne ka witing ko pakkaywe an didudut ni balne ka sawa ko pakkaywe an setan li walwalik ki ampo ko pakpiritas dut niya ka maduwi watnat nini yakat yaka sina sa awisit na sakke yaka sinni awisit na sakke yaka ampo ko paguluhon niya. An papang ko pakaiwite, man sol mayaka, witing ko amake, disas Christ, akawar ni ka pagyaka, yang sol ke matayan. Waral yang sol ke matayan iti man yaka pagyaka, sinidot niya ka, awar niya ka pagyaka uluhwe. Uluhwi da yaka pagyaka, disas Christ, pirit niya ka man sol mako kiwikawi datem na yakat yaka mah kapadin waw talan ka lamake wahay mako. Yakat yaka dalan nila ni kiwikawi da sake, yakat yaka mah kadililya pirit niya ka kiwikawi, an lawa na pirit niya ka kiwikawi, an diyayam ni pirit niya ka kiwikawi.
Kona warale man kasak makulna ya kaman kosakke. Kona wara mani kati kimiki mahaki bala muhimahani yul niyam na kamay sumamalwak lahi di duda sake. Kona disas kare sayang niko aka warne kok mana yul tayang lahita do tanaw aka yul na ka lahita do makat even prana ya kat wintak make. Kona lahita do ta sa makat manjipis ya ka lahita talama na kapat kiwiting yul ni akat ya ka yulwe Lazaro Rico pane ya ka angkat kiuna ya ka. Kuno las mani kat ya ka Rico kiwiting kay pa disas kres pane riditak na sakya kat ya ka Lazaro kiwikana temni kat ya ka Risco kiwikana an prilani sakrang ya kat dalani lani diskarang ya kat sari diskarang ya kat ya ka kuhpane ko diskarang ya kat ya ka ban kay raban pane ko kiwikana rang. Kuno wara mani kat ya ka man lakta talma temni kat ya ka Rico ya angkat kiwikana rang. An sawa kat le diluh ya ka yamni rang wasan ni dinarang an sawa kat le yamni ka kanarang ay sa yamni ni wanti ka sawa kat le witing yam narang. Kau na Lazaro makpalay sawa kat ya ka minikwas yak narang. Lazaro makpalay ay sa diyah ni minibuk na babangya ka tibil ko yahnuh na babangya ka walwikas narang. Kuna waramani ka timiki mahaki balamanda yul ni kiwanti yang. Jesus Christ yul ni ka tem ni balay ka parahan ni duway wasak ke. Waramani kat mana yul ni kiwanti yang tembal na ka parahan ni kaywe. Ho halaya masohayawa. Jesus Christ yul ni ka waramani mayul wasak ke. Aka yul na ka tihini ya barwe. Aka yul na ka yang magpakole tihina siya kay kawe. Kona Jesus Christ sayang ni kumana yul tayang. Sawakat kaluwarang makarang. Sawakat yaklaw mo hidot ni matalwarang. Sawakat yaklaw akal nila huyang warkiyam mo sa katarang. Han sawakat mayul warang aka mo hinili Kristiyan awa sa kimatarang. Anaka mo hinili papangwala ni sa awa sa kimatarang. Kuna man sol makukulta man igaram Jesus Christ walanis man. Jesus Christ akawar ni mayul wasak kimani pirisa kataka try tala pirit datang madirihirwang. Try tala pirit yaklaw man kumaduwi watwarang temnikat even prana awa make. Kuna rampal ni Jesus Christ yaka yul ni daka matem ni kat yaka prilani kumawi na karangke. Kuna Jesus Christ yaka yul ni daka sa data pirit yaklaw maduwi watwa sa karangkat. Semsat puksani ko yaka banawa make. Bangha kawar ni kau pakai katingke yul de Jesus Christ sayang ni kau aka yul ni yam niya kaman ko data yang anyang ko bikyawat we anway sa mo hini ka lahi witalwasay ka Romanos 8:14 ko lahi tatal matem ni kat dilu ya ka ing ni ko maalahawanan ke bang Jesus Christ sayang ni kau tingke maniti yang amen. Papanghayang ni ko blis mana muntay nga kamani sa nakat. An papanghayang ni ko mana yul teng witing yul ni ko yulwe Hechos 2:17 ko laitatal matemnikat mayulwasak que en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos, vuestras hijas y profetizarán vuestros jóvenes y verán visiones y vuestros ancianos y soñarán y sueños y desiertos sobre mis siervos, sobre mis siervas y aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán y daré prodigios y arriba en el cielo o en la tierra. Yakatlak dital darang temnikat papang yaklawe mayulwasak ke ampo ko pagwiting yul ni yaka yam ni duway na sakyaka anwara man nila dital darang temnikat yaka muhimah ni yaka mistik takwabang ke muhimah ni yaka sins ni nakukukulwe ramla yaka yul na sakyaka rampal ni mayang karakiwe may lahiwasa ho may lahiwasa sa hadwe muhimah ni sin ni na yaka daw kapat kukulwe kono warale rampal leman kulta da ka matem ni katyaka papang yaklaw iting wala ni swalyak na saktem ni katyaka akatem ni bang may ngakat ki mayulwa sakyaka tembal na las katyaka yang wala kisbal na yaka yang pirit kiyaka dating buk na karangat na dog wala mani katyaka aung muhiyaka papang karakal talwa sa muhinibal na palnibek an sawakat mundo ko pagbay sa kalahwa sa tulo muhinibal na an bisyo ko pagbay sa kalahwa sa tulo muhinibal na yakabek waramani katyaka ama na kunining nakawasak ke. Ama na kunining nakawaya katyaka an minik na pako lahibik talwabang ke. An talwabang ya katyaka an Jesus Christ walanis bal na way sa yusmun niniwanti kat yusmun waya katyaka an witing yul nibek pirit ko kalawak yul wasak ke. Ang pirit ko kalawak yul bawasak karangbek kaw na warale muya sas babang ke yaka yul ni yul wire ka daw yul wite. Kaw na warale lakdi tal darang tem ni katyaka may yulwasak ke itangan papang ko yaka yulwasak ke man nawala man na sa halwawah mayaka an siraraw bal na yaka yang aywan ni kiulis na yakat yaka ama na ko talala na karangite
Anaman ako talala na karang yakat yaka, minik na pa ko bigdi talala na karang ite. An yakat yaka yulwasak ke, man muhi mabarakbal na luh ko, anitang mamuhi barak ko, papang mamuhi barak ko, ang man kay mamabal na ko, mumabal na bik, aman ako talwa bang karang kiat na. Kung nawaral yakat lak di taldarang temnik at yaka yulwasak ke, Jesus Christ yaka yulwe, rampal ni man na kumana yultay, way sayang ko kulwa mo hinayaka, di talawa sa din yaka talwarang kiat na. Anway sayang ko kasak ni kul na duwaya ka, yang ay winikulis na yakat yaka di talawa sa dini balne ka rampal ni aman ako talwinutak na karangkat na. Anaman ako talwisip nutak wasakat, pirit ko dakawin nutak na karangkat na. An pirit ko dakawin nutak wasakat, rampal ni yang yulki yaka, tapanikat kiwi ka na karangkat na. An tapanikat kiwi ka yulki yaka dakawasakat, rampal ni pirit ki yaka datingkat, witinggobuk na karangkat na. Kono waramani katyaka yulwasak ke Jesus Christ yulwe waisa muhini yaka yang kuyat kaltal yang yaka yang yulyul tayng balaya talwinutak na karang. Kono waisa yang karagawasa bal na yaka dinutak wasa minik pasipik na likkapat tapanipuk na likkapat semuya siya kayde bilas binikat yulbaw kih ni karang bisip yulbaw wasa likkapat an yuldaka kih ni karang bik tapanipuk na kat sip yuldaka wasa kapat. Aunque kita yulda ka kih ni karang bek ya katapan ya kawitingil mun wasa tem ni kat ya yulda ka wasake. Sem ya kapit ni likat Jesus Christ yulwe yang ay wiklah hinawakite. Kung rampal nilak di taldarang tem ni kat ya ka papang yaklawi ay sa yulwe. Yang walakis bala wal tigyak neng mo hinibal na yaka pirit ko talwinutak na karangat na. Anway sa mo hiniyaka daw yaklawi kalyulwarang kamu hinilihalas yulyang aske. Anya kat yaka yulwarang kamu hini yulwali ka kalway sa kreer warang yatna. Kono yakat yaka yulwarang kamu hima kadak ni bal na uktulo bal nale alas yulyang bal nake. Anya kat yaka yulwarang kamu hini barakaka yul sumalwali ka way sa pal nile hata kulwidu warang sa hatna. Kono warale tem ni bal na bang mayang kiman lak total matem ni kat yaka papang walanis mo imahani sihinasakke saunia kat yaka witing yul ni yaka sumalnat nine. Kono waisa kulwa sa mo hinayaka, kulwa sa likat kay wilahin na karang. Kono waisa kulwa mo hinayaka, kulwa sa kat kay wilahin na karang ite. Kono wana mani at lak dital darang tem ni katyaka, mo imahani bangke. Apya kayo yulwe, yang wantiang ite, yang dak ni kaya ka self mikit yulwak wantiang. Anapya kayo yulwa sakke, yang yaka iglesia uk yang bahang, iglesia uk ko pa yaka mikit yulwak wantiang ite. Anasya ka yulwa sa kiyang layakabal na karagawa sa yung lanikaw, yakabal na mikit yulogwanta wa sa yung kite. Kung yakat yaka mo hisol ni na ko yaka, since ninalani yaka, an mundo ko likaput kul ni yaka duwatem ni kat yaka, an sol ni ko mo hikodot ni kulwalik lanikaw, rambik sol ni kakalawak, iminas ko yaka, kiwi padin waw ni yaka tihi ni kaldakawe. Kung nawaralay man yakat lak tatal matem ni kat yaka, imima ko man padin muntalan man kat dalan nila ni kabik mansol mako duta hawa make. Kung naman dalan nila ni diska man kat mansol mako ya kaisa warbane ka imima ko kul na madut niwalik duta hawa make. Kung nawara yakat lak dital darang tem ni kat yaka man kul na madut ni duma warne kat yaka man lakta daka rampal ni papang ko pakkaywa pa o kasetan ko pakkaywa pa. Kono waral yakat lak tatal matem ni katyaka, mandram yaka solma yaka papang karaglik man tem ni katyaka, diayam ni balnayaka, sinsla ni balnayaka, papang ko pakkaywe. Kono waral papang karagawas sa likman tem ni katyaka, solma ko yaka didudut ni walik kultalikman. Kono tem ni balnaka ki mayulwasak ki, dihas kray mayulwe, tem ni balnaka kite masol ki lana ni awarne. Mandrampal na yaka man solma yaka, alyaka, anyalyaka, mama bal na mumabal na yaka sol malala sol mayaka papang kulala warangkat ay sa yulwe yang panis mabal na yaka maya ko pagdating diswarangat na. Kau nawara leman yaka kasak makul ni nega daw kultaman kat sa wakat disnawa makite. Kau nawara mani tem ni bang mayang aman ako talda sa karang o pirit ko mayulbawa karang mayulbawa sa karang bek mayang le daw kapat kulde papang ko yaka daw kulde. Kau naakawar ni tem ni ke matem kibal na ka papang ko anat nine. Yakaprit ni kat man na kumana yul tayong akayul na kayangan man ko manawat. Amen.